ebihandiko bya district ya bundu John byoreka mu district ejinesho hoza tani za kokowa z'urkwiko omutwaro gumwe na kanana buri mwaka ekyo kugikoremwa hari za district z'urukusizayo kuhinga ekihingwa eki omwihanga ni kokowa ne kukiraho birimo byona sazone bya cash crops abeyi kuba nungi koze undugire omuka ndugireo natunda kilo zange nga kinana kandi buli kilo mu bampereza mitwali 2 na kasanje ndugire ndi kurungi muno twale 3 kakaga ebadde egena n'okutuuka ku mitwalo na kireji kiremu ekitegeeza nti abantu kati balina sente ahabwo obwingi bwa kokowa bamwe mbazire batandikire kwiha abana mu mashomero kuza kuhinga kokowa omuzogo abebembezi bari kugira ngo tubara kuza kwikiriza kati kuba mwaka kafaananyi omwana anoze kiroze 3 mwana wa P3 mwana wa P4 anoze kirozi 3 ekitegeeza ku mitwalo 3 kitundu ajafuna mitwalo 10 mu 15 kati oyo nalowooza ku by'okusoma abaana bandi bakugonza kugenda kusoma nti nibagonza kwetaba mu bine bintu bya kunoga kokowa kugiheka mitwalo mu katale bayititwe nka district kandi katekawe enkole yokola nti twasagika committees z'ebyaro kola nti batekawo bylaws ati bylaws zino ziriyo nzikola kandi zituyambire muno abo kuba ekintu kino kigeze ni kikeha nchwa amani mwahabiragire harimo kwata omuzire n'omwana we bakabagitira omuchome bwa nyuma yo kushangana basharura kokowa ombwire bwo kushoma mu district yona twateekako bylaws nti fena tulina kugenda kunoga oluvanyuma lwa weeks 2 ate ne tuteekako wembule the local people abakuuma amalima gaki ennimiro za kokowa mukuru w'entebe ya katana habwa district eje ya bundu bujo Robert tabakunurwa nagira ngo biragire bigenderire kumera abana mu mashomero hamwe no kwisi abazire ngo kwiha abana mu mashomero kuza kusharura kokowa no muzembi kisagire muno okuba kituyambye taranti cyakehyaho omuze ubwo abana kugenda ni bosa biro byo kuba bali high somero so ntusaba abembezi bona kanikira LC1s LC2s muteke mamani committees obwa hatikiro ya kokowa eri hagati y'emitwaro 2 na kashanju gusya emitwaro 3 na kakaga omusente za Uganda amakuraga gashakwa Jonan Tusingwire.